Меңләгән тамашачының яраткан җырчысы Гөлнара Тимерҗановның җырын улаганнар. Җырчы Вилли белән Рузилә Бәдретдинова Гөлнара Тимерҗановдан рөхсәт сорамыйча башкаралар һәм аңа хәтта клип төшереп, аны халыкка тәкъдим иттеләр. Әйтче, Гөлнара Тимерҗанова белән элемтәгә кереп, шушы мәсьәләгә 100% ачыклык кертте. Гөлнара апа, хәерле көн. Менә бүгенге хәбәр минем күңелемә дә тиде. Unuttam diye yine uylap yürü. Bilmez diye çağıram. Bu günlerde sizinle gülerdiler bir video. Ben uyanıp gittim de bu videonu karadım. Benim karıma klip çekirip yürüyüler iken ben bir patı başladım. Ruzile mineyken, yok dedim, mineyken ulmegenler kapıldı. Öyle bir tane mekanına 50 güne yet buldu. Çalışmasan sutqa müracaat итәргә җыенасыз, шулай бит? Elbette. Hem mineydim, kolaysa dedim 1 milyon sumakta ödüller. Benim bulay da kutlarım bir çok buldu. Hiç bir elinde yürüyeyim, hiç yolunda yürüyeyim. Менә нинди очракта сез шушы җырны башкарырга рөхсәт итәр идегез? Benim akşam ben ona gidip Сез кем яклы бергәләшеп фикер алышып һәм мәсьәләгә ачыклык кертик.